thir tu te chi bai le vek ule zun ni som ni le pakua ania Myanmaram chung thil thleng kan zui man tak lo kan an chun zom hlekanga ti chuan kan India le China sarkar boina inmung rulam kan soikai bok don nia nimin zun ni som ni le pariat zandariat chhovel khan Sian state le Kaya state in rina Mubie township chunga Yokata khua le pinta kho inkara mi pahni bike an chuanga chu sipai terrorist te chuan an lo kap ringot le peka pakhat zo kan kap hlumani nizan lam kha chuan a ruang po tu manan la hlom lofa tukin lama te engen an kan threzui talo rengun khopui new dagom chim lam veng number 72 na a veng le khaziak tu mamia thui po nemin tlaidar nga le minute som panga khan tu ti hriat lovin silain an kap hlum bok bazar lamatanga a holam in a thleng thir sakora tanga a chuk chin voi thuman kap ni in amuna omte chuan an soya damdoi in an panpui mek lain a boral tinkan chun township lama po tukin dar sari le minute somli khan dalan ro pui tak nian ngai pakhat an kap hlum le bok ni in khitit media chuan a soya kan soyang khan hetiang hi mun tina hriat tur om thina tin nizan khan rengun mun hrang boma puak nia soi ani bok hetiang hi ni zela wangin ram chung boina hi hlo thon om tak din muna ading mek ni in ICG International Crisis Group Point Sipai Council chu athil ti dana film khur hle turin warning a petoni Myanmaram chanchin hi zanlama piangin arhanin kan zui deuh thina in lo thlir zel don nia ti chuan thudanga kalang o covid thithar delta plus variant kan video masa a tlemazong kan soikha India ram bi kami tlemen kan soibel hretange nimina kan soita kha delta variant ania India rama delta plus variant mu chua ani le to a engtin nge mithiam tenan soi kan thlir hodon nia COVID-19 strains dangte ayen delta plus variant hian chuwa pakhoi na sabik ti Dr. N.K. Arora National Technical Advisory Group on Immunization na anho to pa chuan soya ma se chutia han hlo chiam tur chu ni lova adangte ayen chuap ta na hlo om deuh zok ati mai chawani Union Health Ministry na tarlan danin zun ni som pakhat khan delta plus variant hi India rama an mule to a tun thleng hian state som pahnia mi som nga le pakhatin hrian kai to a state som pahni zinga Maharashtra hian hrikayan tam berani delta variant chu kan renol to a delta plus a chak zo ka ngayani ma se kan van nei na chu covid vaccine first dose motal la to tetan anep deuh ti Dr. Arora chuan soi Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan State Pasari le Union Territory Chief Secretary te chu le kha thonin Delta Plus variant omna district ming te hriatira heng district a te hian test chak taka kalpui tur le contact tracing tia atam thayang per covid vaccine peturin a hrila he hriatir na hi Delta Plus variant khu khirna na poimo em do na ni Dr. Arora chuan soizelin India ram din mun hrikai zata tla niam hreta Mase state hen khata pung ve thunga tun din muna delta plus hian that athenangem kan la soi thei ri lo ati first le second wave te hi ain anglova te chuan third wave alo thlengani point hrithar ni ngei turin mithiam te chuan an nga ya delta plus hi adar le vak mai thayani hi ole tu na chuan kan ramri lam boruak sang chhozel tlemin kan soi kai bok don nia India in China ram ria sipai singa zeta da belleta chanchin bu rang heng business today Z news le mint vela India in sipai singa ada bel thu hi alang deuh veka engemo intelligence report thuruk poimo a om ani mai thayani ladak ram rilama India chuan sipai singa zeta da lut tarup maya khovel pian tirata China ram ria India sipai trum khata da lu tam ber trumani China lampuan tam na ro e thilenge mo hlek om vai chuan in do na thleng hal thei do na in the one du tak tak ani ngot lo chuan ram pani sipai te hi
an film khurvia wangai don ani hi hetiang em atam hi tum khata India hian sipaya da thut ngai lem lova ramri lambo ruak hi hetia kan ngai ai hen a rit view ni na lang sangkat zakua somruk le pani kum khan India le China hi an lo in do to khania ma se India hian China ramri lam ayin Pakistan ramri lam hi angai venzo ka Pakistan nen Kashmir chungchanga po voi thum ngot anin do to a in rem na ero ala om thei chuang lem hlei lova ti chuan Modi sarkar chuan kum sa ni le som ni atang khan China lam hi tun ma ain ril ru petazo ka khovel ram economy lian te hi an lein khoi noi mayang ti hi a hlo thonom ta khop mai thakhat vel liam ta atang khan India chuan jet fighter rual le sipai tam tak ramrilam district pathuma atir lu ta chinchang khredeu te soidanin China ramri depa India sipai noi ni velan om me kani kumliam ta kumsa ni le som ni ain India sipai China ramri shula om hi za som li zetinan pungani hetia India in sipaya dalu bel hi China sipai te lo dang tu ringot ni to lovin army how to ten tulan ti huna China ram te op thut thei tura in ring renga om anita tun nai khan India sipai te chuan People's Liberation Army PLA te chet na an mu fu hlo maya PLA te hi Tibet le Xinjiang Military Command in kara an chet vel na atam khop maya India ngaya thazan lovani China PLA te hian runway le bomb proof bunker te an siam bel na sa hle ti hriat tania Tibet chevel ramri shula jet fighter da na tur le airfield an siam nual boka PLA te hian ral thuam lian chi rang an chop bel boka engemo tak chuti an tum ni in Indian Army te hian an hriani rampani in kara military commander level in biak na a om thina maro chu in rem na lam hoi zongin mason na a om chak lo hle maya an la in do nge po herin om viu mai Indian Army Northern Commander Louis Lieutenant General DS Huda chuan ti hian tunlai boru ka komena rampani te hian sipayan da tam mai sia border management protocol akal sual vai chuan boina chuak ngal don le lama patrolling an nei ve reng boka incident engem hlek a omani ngat chuan boruak thunu na harvia wang atiani nikuma boina chuana hmuna khan India sipai sing ni vel an oma Pakistan lampon vil reng bok kumsang khat zakwa somruk le pahnia India le China indo na angkha chuak le thut thei din hmuna kan ding ta a India hian France siam a Rafale jet te chu long range missile pai pon tirin in ring ranin ada ta a chutiang bokin Indian Navy ponin pe reng bok ani Indian Navy official pakhat mingtar lan lo chuan te hian soya kumliam ta boina chuan nu khan India chuan ram square kilometer zathum lai maya hlawa kum sang ni le som ni zun thla in beina phei kha chuan sipai som ni lai an thi boka India hian ti sual tum lo hrim ati India hian ama ringot chuan China hi an nei a in ring big chia lo nge moni a omdan hi quad partners US te Japan le Australia te chu China laka thapui chhuwa turin a som mek boka in malbei tur chuan turam ma hian China hi an zuam lutuk lo ni te poina lange a ole kan chanala top thlenga min lo thlir sak thina wangin kan lo me tun tumata na kan update thei chu khati zong khani sela thlir tu te in om na mun thewa covid rileng laka him taka om in lo tum theu don nia kan lo